Voina chuan Korean entertainment industry soihning.khopa Korean actress thihna soihlo zet mai tundin muna Korean actor zinga hlo nember ni mek Kim Sohyana amo phurtu ber anga Korean mi puiten anmo pu chantele he thihna hian engwanga khovel pum deng chhuak dot thenge ani ti te nen lam kansip haudon ani ICM seminar local church vishya malta samo imachaha khazau pangya chena na ta chi thena vata tarina sina na joki pami sana sina ko pongo palyan heta abe babori pathai pa seminar local church khazau pa achena alcha pahba opava cha hata hilyan heta vishya ki sodai chale pata su shaulata onanaw mano a upajitwa nia vo hozo sho opata jisu krista malta chopita imacha ho Tuna Bauralta kumsomni palimelek actress Kim Seron hi February ni somparuk sangni somni panga zinga khan thia anwa mu chana ale mani inti hlumdu na khop chan lian tak a om theim ti te po achung te hian thil lian tham tak hanpu top tur chu an chebik lawa ma se thil sang sang achunga thil theng rap thak tak tak te chuan anun na lak du hiala asiam ni in ansoya heng chan sang sang te hi he video a hian tarlan kan tumanga tin Kim Seroni thi ni hi abialpa ni omanga ansoi Korean actor lar filor highest paid actor in Korea ni mek bok Kim So Hyana pian cham aloni kher bok nen abarte ni taka arwang an humai hi mitam tak chuan chan le wang thuruk lian tak in phumru a omantia tin tuna hian achung te hian Korea a YouTuber lar hemi chungchang news chhachar churchin legend ho achunga case an faila ama baka hian anthorun soi chhu achanga anthil phut te po kan en ho riap donani ama sabera chuan Kim Seroni chanchin hi toite hantar langila July ni somthum pakhat sang ni kumkhana pianga Kim Seroni hi anau pante rachang film chan lama aluta kumsang ni pakwa khan a film chan na masaber ni turin a brand new life ti movie achanga a film chan na masaber hi alar ngal le a heavy ma hian second Tokyo International Film Festival a Best Asian Film Award adong hiala Kim Seroni hi South Korea actor changa Cannes Film Festival chimtheino pangber ani ngi a akumlia The Man From Nowhere ti film chu Korean actor lar tak wobin nen changdonin he film hi aron lar chwana berni in asoi thei ome The Man From Nowhere hi a hlo tling le a he film ina poisa alak lu zong chu US $1 million somle pathum lai tlinga hemi kuma South Korea film chhuaka poisa lalut nember ani nge ani Korean Award lar perpol Beksang Arts a hial Best New Actress nomination amu papoka actress mahun eng berpol le Child Prodigy bibik ti hialin Korea mi puite chuan ansoini kumsom palimi ani in a film channa egal at maidora achan thiam emawangin sangni somni pali Blue Dragon Award ta Best New Actress aloman a honli a tin Beksang Award ta bok Best Actress nomination amu a he award ta nomination muzinga lanau pangber ani boka kumsang ni pakwale sang ni somni pani inkar khan film som pakhat le drama som pakwa ain lan mana Kim Seroni lar chhaule hlotin lai hian harsan tam tak atok ve boka asoidan chuan school akalain buli atok na sani ina soya a film pani na The Man From Nowhere aron hlotin chhaunua phe ka chuan schoola an buli na sahle ni ina soi boka voitam tak chu kilongin ka ho a ka phei khok an lo thuru ka wangin tin kabar deilom na tuma anron inlan ngai lo bok ti ina soya film achan na konga hian larin mitam tak fans han nei ma se ani tin school kalvena chuan shiom alo ti theile ani ti achiang ani tin Kim Seroni te chung kwa hian buana tam tak an nei ve boka tun naya aron tong chua po mitam takin an oilo na chanchu Kim Seroni nu hi depression nei chin ani a soidana phei chuan ama nu na hial lakpo alo tum to chin ani ome ti chuan Kim Seroni chu viral chiamin larlo ma se movie le film chan tu te chu anei chhaude ringa ma se kumsang ni somni pani khan buana real tak in chan chhauna ma ni nun na hial ladu asiam tu buana chu athleng ta a me ni som priya chang ni somni pani khan Kim Seroni chu roi chunga motor khal awangin a accident hi awan duai le a ama pialama thiltam tak asu chethel kher hi apoile zwalin mipuin an demron na sat pha le bokani a motor hian transformer suchia in transformer chhata wang hian darkar thumvel karena omlawa
dor sum nga pasari lai chu ati buai boka kim seroni hi danin aphalchin ai bakin arui hle a license su laksak ni in poisa tam tham tak choi tir ani boka hetianga ani zurui mai maina wantlang bipui tam tak sum don na ngong khopa arui le an current muna transformer associate chumi puin andemin he thil theng hian anun a ngong na hle a advertisement le film chan na tur contract ane isa zong zong chu achan ngal feka poisa tam tak achoi boka tin Netflix a Korean drama lar mai bloodhound achan meka po pai ani boka ti chuan rui chunga motor accident awang chuan a carer chu a cheta fek ti thei ani a online a mitam takin an soi chereng boka hemi hun lai hian poisa anei lo hle ni in a attorney chuan asoya a chan chu a poisa hlo chwa ang te chu a chungte en kolna a akal vek ni in a soi motor accident wang mai main tiang te vak kan ti mai theya mase korea ram hi andang dai via an milar tengat phei chu enge mo thil thleng hleka anin thau thangal pop pop mai zela an society hi mizodin en chuan kanin anglo le a milar chen khatte chu seroni te anga accident emo buaina an to kherlo pon an no pan at lai mo school ka laya classmate ten an lo buli china wangin carer topta te po an om no kane Kim Soren pon thil chu atiswal ngeya mase nga idam adila media ti ma le korea mi puite ma nga idam adil mai baka karen nei lo dor sum nga pasari te kha amalte te in avatlo veka ashan chevin nga idam adil boka poisa achoi boka athil ti swala wangin natam tak atho thelo pha boka mase chu zong zong chu du tok lavin netizen how chuan anlazar boy ringa a accident case khan athi ma thleng kha chu akal san thei tak tak lavani Heminu hian athei angin poisa laklu nan part-time job te athoka cafe a hian athok deuh berni in a agency gold medalist chuan ansoya mase ama thalak post pakhat cafe athok lai kha chu publicity stand ni in ansoya a chan chu atho na dor te khan kim serenity na thok tuma an nei lo thuan soya he thil ati chan hina kina shia thiam te po aron ol chaudewang kumsang ni somni pali march khan boina atok le a social media lama actor Kim Soo-hun nen an biang si chaya an thalak dun aron posa mitam tak chuan anin ngai zong ni in an ringa mase Kim Soo-hun agency te chuan an phathunga tin hemi hun lai hi drama lar mai Queens of Tears hun lai khani a Kim Soo-hun agency te chuan Queens of Tears alarna manchang kai tumin attention aron zong mai maya an pu a thalaka posa wang hian netizen tam takin an soisel boka engpo ti se heng hun lai hi chuan soisel na atok deuh reng mai ti theitur ania shiat le tur poimo tak pakhat chu Kim Soo-hun agency le Kim Soo-hun agency te hi anin anga Kim Soo-hun nena an thalak chu anin ngai zon wang ni lavin agency pakhat noya an om hun lai mi ani thun soya Kim Soo-hun a post chan chu an shiat lo thule hetianga inti ming chat na hi thlengnun to lo se ti in thu chwa an siam bokani April ni som pasari sang ni som ni pali khan buaina atu achanga ama saber turin play 1 dongchi mintia in lar tura base ani a he hi mitam takin andu lo hle a nasataka an soisel nuwa shisel na wangin achangle talawani Tichuan February ni som paruk sang ni som ni panga khan ama chen na ina achianu in thi in avachara aboral hian kum som ni pali mi lek alani a police ten an chui chan nuwa engma pon lama changa thil diklau a omlo ni in an soya suicide angin zia lu anita ani Kim Soo-hun pa chuan afanu chu social media a achan chin chetak taka soile post thin te chuan a real ro anti she om hle ni in a soya accident atto achanga athini thleng ni sang khat borvel chung hian South Korea a news channel te chuan achan chin hi voi sang ni chuang zet an chwamana tam tak chu a chhezonga in soina le in soisel na lam hoi ani a motora accident nu khan YouTube pa channel tam tak chuan ami malnun zong zong po engma thuplawin an soizel maya tin poisa ahar sa thu te chu engma proof a omlo thole na athok le a post reng te chuan soisel a hlo na sa hle a thil ti swala in siona nei lo ang hialin an chwa bokani March ni som khan Korea rama YouTube channel lar tak hover lepa Kim Soo-hun nute anga in soi chuan thil sang sang aron soi chuaka he hian Korean entertainment industry aron soi nging dot maya
atira mi hriat lova in ngai zong mai maya mitam takin an ngai kha tuna chuan kumtling lo ngai zon na tile poisa lama in mu thiam lo na le thihna hial thleng aron nita ani kanchiat angkhan march asang ni somni palia kim seranin kim so hian nena an thalak dun aron post hut kan ti to kha bitam tak chuan aruka in ngai zong an ni an ringa mase kim so hian agency te chuan an phachar char to kan ti bokha mase kim serene nute chuan kim soren le kim so hian te hi arukin kumruk chung anin ngai zong to aron ti a kumsang ni som panga achang khan an lawin zoi to ni ina soya he thil hian mi pui abara khai le a achan chu kumsang ni somni panga khan kim serene chu kumsom panga mi lek alani dona kumtling lo ni in kim so hian ero kumsom ni pasari lai ni to in ani chu korea rama milar tak ani to a drama hit tak Milar from the start te po alo chang to ani an kum in thauna po atam hle a baka kumtling lo alo ni bok nen mi pui a chong hle a tin anu te chuan kim so ni hian thei top chwa in tuna a agency gold medalist sang ni som pakwa adin lai hian apui ni ina soya hlo po engma lalavin abialpa chu a thei topin apui ve char charani ati Kim Sorani hian a agency masazok YG a contract atop nu hian Kim So hian agency din thar gold medalist hian a in sign in ve boka tichuan a soizel dana kumsang ni somni pahnia motora accident live khan anin chen ni ina soya hemi accident a thilti chat le fine to zong song US dollar noi nga tling lo deuh chu gold medalist agency hian an pek saka hemi awang hian Kim Soren po alom hle ni ina soya achung te bula po Kim So hian chu fakin mi fel tak ani thute chu achung te ashila tin peklet atum thu po asoi boka mase kumsang ni somni pali aloni a gold medalist agency te chuan poisa kha an dil leta lawsuit an file atira phei chuan dollar makta doi som pathum vel dilan tuma mase atopa chuan atira an pek sakzat noi nga tlinglawa khan an tlathali ta a Kim Sorani nutei soidan chuan tiang thil a thlen hian agency tin nen thokdunin buana an chingfel thin ni in ka sia a atira chuan poisa fine te po chungkwa in ronin pek dan tur kan ngai to angan ti a mase a agency lamten kan lo boy pui fekang an ron ti ta ka chuan ngai that takin kan oma mase hetia poisa an ron di let le hi sia thia mahar kan ti ti na soiboka hetianga thlen lai hian Kim Sorani hian Kim So hyuna hi biak po tumin abengar ngara mase apitlang theilawa akezin phone changte akola chuta po chuan alabe thei chuang lawa mase buaina ron thleng le in reporter te chuan akezin chu an ron behlol maya hemi omzia chu Kim So hian a phone number chu reporter tin hena alo pe ti asheta a he thil thenga wang hian Kim Seroni chu arel ru ana hle ti soin Kim So hyun chuan aphat santa nga angai ni heng hun laya text message pakhat chu reporter ten an muchwaka Kim Seronin Kim So hyuna avateksa inziak tlang pui chu opa ti ina kawa voina hian in company achangin khinna lekha kalo mua poisa pek na hun min sam sak don kha etisia tuna po theitop ka chua comeback nei turin ka impo cha meka na ka nei piangin ka hlo achangin engi mozat ka pezelang che ka pelo to pangche ka tilawa ma se hetia dollar no nga vel min til thut chuan engma ka ti theilawani ka du lo wang ani lawa ka theilo wang ani lo su tinena ma han lak te chu itima ma deulo mo khongain min chan ro ka ngena che hun min pek bel sham ro ti hi athona hemi message hi a reply lem lo nia shiat ani a hemi message pa ka hian thalak pakhat an nei bel boka hemi thalak hi soidan chuan anin ngai zona changa kum khat nuwa an lak ni na soya hemi ma in nikum lama an thalak dunna pakhat Seronin aposto kanti kha netizen how chuan tuna thalak an hu tharle nikuma thalak an posa hian kor in ang an hati an mutheya nikum march vel khachuan anin ngai zong ti kha an phachaka agency te khan chuan Seronin hetia thalak apos chan hi an shelauti an soito khani a anute soidan chuan thalak apos chan chu Kim So hiana abiak pop thei tak lawa wangle Kim So hianan angai saklawa wang chuan hetia thalaka posa wanga aron chhani mo aron biak kha alo be se to pani atia mase kan sha to ang khan chhanna duna nekin agency te chuan thil zong zong an pha fai feka Seroni chalo zonga puna chansa an lo mang ta dai ni tin hetiang proof omlo soi konga bidang po film khurtlang ang uti te po an official statement a antil nge ani YouTube lama an post na chan pakhat chu mainstream news lama chuan thil ti thei ten an block an lo wang ani a
tin kan soizoi to YouTuber Legend Ho aming po alang li a asoidan chuan Legend Ho hian accident ato atang khan Kim Serani chungchang hi a chhezong in a post na sali a he hian Serani atishe om heboka anute soidan chuan he YouTuber Legend Ho le Serani manager hi anin close thlen in an suya he thil hi atikani chuan a manager hian a chanchin zong zong hi YouTuber Legend Ho hi lo shil chinin anin video siam nan an lo mang chinani Serani zarbuainan an soi hi thudikani chuan hei po hi atenum khop maya Kim Serani pa soidan pe chuan a video te hian Serani hi atibuain ril runa takin asiam chinati a soidan zela pe chuan video a inzo hian mani inti hlumte po atum photo chini ina pa chuan a soya Serani pa chuan Legend Ho mai baka a fanu chungchang thu diklo le comment na tak taka nu chha chinte chu shem ngei ni se ati thu a soibokani Gold Medalist Agency te chuan anute thu soi zong zong chu do tani thu chwa anron siam venghal boka khita anpuna zong zong kumruk in ngai zonte YouTuber Legend Ho nena thok dun angdewa an soite accident ato laya an chet dan anpuna zong zong te chu thudiklo vek ni in an soya danangin anma ni soi chhale do ta pu tu te hi nataka shem turin anim pu cha mek ti thu antarang ve boka ma se overlap lam hi anzam lo na sa a legal action ti velte mai chu an lo thu an chwa ve boka BTS te pon kan chunga legal action la kan tum to ama se enge a result sipaya an lu vek mai khamo anti a Kim So hiana mai chu an lo thu le an thil post chu Serani chung ti achanga an shiat vek ni in lawsuit ti vel an lo thu in an chang ani deuh ber maya tin Serani voina tinge in lan velawa omdan moile thil om te chu shiat ve tur lom ti in an lo haulet sek boka ti chuan overlaps te hian Kim So hian alaka hian thu pha choi an phut tlata tin dot an la soi fo wangin voina thalak pani kan pho chhuakang ati a mitam tak chuan he channel hi an faka poisa tam tak phuta Kim So hian te wa be pop lo turin journalist ti tur dik tak anti ani ti in comments atam li a tin Serani le akezin imbiak na pakhat an rom pho chhuak boka hemi an imbiak hi Seranin thalak a post nu ni in angai theya an soidan chuan Kim Serani hian thu chhuak tur ani ni in an soya mase Serani chuan engma chhuwa atum lauti asoi ve boka mase zia chhuwa sa chu nei shim shimani he athu zia hi akezin chu athona thu ziak tlang pui chu he hi ani hello Hei Kim Serani ani amasabera chuan ngai dam kadil masadua kafim khurlo awanga lo to zong zong tinena ngai dam kadil dua media tam takin kathalak post chungchanga khan dot ansoya thudik lo pho chwa katumani Instagram ma thalak ka post kha kumsang ni som parukalak ani a chuan November ni som pakwa sang ni som panga achanga July ni sari sang ni som ni pakhat thleng khan Kim Serani nen hyang kanin ngai zonga mase Gold Medalist Agency te chuan he thu hi thup antuma Gold Medalist te hian kachunga anthil ti to zong zonga ngai dam mintil se kati ani ti te asoi boka anim biak zel dana chuan akezen number ali ka dan te chu mak anti thu ansoya tin Serani chuan post care atum lo thule azia chwa mai thu soi bokani Gold Medalist Agency te po andu saklo dun le anim biak dana chang chuan Heminu hian Gold Medalist te chuan thut chwa an siam vele a malak zel dan tur kan ngai to me kani ti thu anron post ve bokani tunge diklo ti chu kan soi thei ala omlawa mase heng thil thleng vela wang hian netizen ho chuan anin kara engi mo thil thleng chu an chuile chara akar ol no kha an tumber chuni a ti chuan kumchang ni som pathuma Kim So hiana thusoi pakhat anron pho chwaka in nei chungchang ani a kumsom ni pali ani lai hian atum dan chuan kumsom thum paruk le som thum pasari bor vela nupui nei atum thu asoya mase asoi zel dana anin nei hun bi chu sondeu angai mai thei atili a kumsomli pakhat vel kani in kanei thein ka in ring ati a kumsomli pakhat mi kani in kumsomni pakhat mi nupuya kaneyang ati a hemi video hi aron lar thar le a tin kumsang ni somni khan news pakhat Korea rama anron chwaka mishing ming soilang lavin tuna hian actor A le child actor B te hi anin ngai zong meka agency in anga an oma ama khan actor A hian actor C le
dite alo ngai zong to a dating history and chuan actor B name po khian anin chen le thwayang ti hi posa om to a hun lai chuan tu tinge an soi tu man an chi thiam lo ma se tuna chuan Kim Soran le Kim So Hyun te an soina a ang ta hle a tin Kim Soran ni thi ni le Kim So Hyun birthday ni kha ain ang kan ti to kha Kim So Hyun hian IG a thilpek adon te thala ka da a mi puite chuan he hi an soi sel na sa hle a tin serenity nu loka a omdan te chu soizui a hlo in tuna ri chuan Kim So Hyun la ka hian mi tam takan thinrim hle a netizens hawin Kim So Hyun a thopui company te an ron tar langa heng company te hian Kim So Hyun a an ban lo chuan heng company te hi boycott a an vona sa hle a company tam takin an advertisement atangin an paya Instagram a po followers a hlo na sa hle tuna chuan makta duai khatling lo vel shetin an unfollow to ani News aron chwa belzela sipaya chanlaya a letter thontele a postcard thonte po anron pho chwaka letter a hian Kim Serani chu zero nero ti in a kaudwata postcard hi Paris azin laya a thon ni inalanga lekha hian amangai thotele angai thote po ainziaka he postcard hi kumsang ni sompakwa ami ani mela tin sipaya achanlaya ale khathon tele athalak thonte po aron pho chwak zela sipaya achanlai hian Kim Soran hi kumsong pasari vel ani dona kumtling lo chuan an loin ngai zong nge ani ti evidence su alian ta hle ani anute soidan chuan achung te hian Kim So Hyun a sipaya achan ma velin ani ngai zong ti hian shi chwaka atira chuan achung te hian an du pui lo hle a an kum aloin thlau bok nen tin Serani po chuan wang lo tur le no pangmai alani awangin play mai lo turin a shil ve boka Kim So Hyun chuan aning kar chu athu tak thu le angai thatnan engkim chu a shil ve thin ni in anute hian asoi boka a company adin lai chang to in na satakin apui kan ti to kha henghun lai hian amma engkol chu atum thu te ashil boka chumi awang chuan YG Entertainment chu chwa sanin a company a po a insign in ve a hengjong song hi anin ngai zon wang ni in anute chuan asoya Kim Serani nu po ronchong chwak ve in tiangan ti chan chu afanu ming chelutuk an du lo wang le a thi nuwa chuan azo om natal hum sak chu anti nge tura an ngaya tin mi puite po achung chang thuwa diglo tak lo the da lo turin an ngen bokani the man from nowhere a chan pui wubina khan abati rol sak atum thu mi chen khatinan soi boka mase Kim Serani chuan adu lo ni ina soya hei hi thu chang tak chu ala om lawani tin Serani thalak post pakhata a caption aman seronero ti te chu an pho chhuak li a he thalak hi kumsang ni som paruka aposani a hemilai hian kumsom paruk alani dona Kim So Hyun a letara a kaudwatna seronero nge mai caption a amang te chu anin ngai zong nge yani ti proof na a mitam tak chuan an ngaya tin thila thenzel dana Kim So Hyun anun hluya athil soitam tak chu an hai chhuak le a interview pakhata adu zong soina chuan keima wangin ilungai turani thi ichak turani engpo enla keima chiamin ngai to turani voi khat ma min rinhlelh turani lauti te kanuna enroll thuklu tuk su ti te thil shang asoinwala ten interview pakhata a actor kumsom pathum vel lek chanchin asoidan te chu anron hai chhuak boka asoidan chuan atira khan no pangmai mai emokaloti a mase ataka han mu ta ka chuan a fingin a konfi hle a ano panna alang lo shim shemani alo upat zel ka ngak hlel hle mai drama kan chan tura ka partner ani vat ka be sei ti te asoya tin kumsom pangami namji tinen giant an chan hona po a una pa chuan a meichia a chu sak ang mai ni in ka sia ti te asoya namje huni acting te chu a fakhle boka tina hun laya gymnast kumsom paruk me lek fan ani thole dinner te e hau cha kumati tho soitel boka heng thil asoila hian tu man mak antilem lawa mase hetia Serani kumsom panga ani achanga ingai zong anga anpu tak nuwa chuan kumno pangte te asoidan vel chuan mitam tak ati thinrima khovel ram tam tak hian kumtling lo om ang lo dewa an soyemo an ngai zon ti hi an la seriously a ril ruchia apu kan ti na ni lawama se hetiang thil a thlen tak se a chuan mitam tak ati thinrim thara an pu che to hle ani heng thil thenga wang hian advertisement tam takin andor faktu atanan pai to a video le thalak tam tak te chu lak thak ani to boka company lar prada pon an representative achang an ban to bokani ama chantlat tu te po an omnwal boka Korean show pakhat good day te pon
pai antum lem lova Kim So Hyun chu an rin tok thu an soi ve boka tin tuna hian ke drama knock off an changmek bokani mitam takin boycott turin chan lama se Kim So Hyun a mel sha pakhat chuan Kim So Hyun chuan tuna hian shi om atile ti asoi boka a agency gold medalist agency te chuan thu chua an siam le to boka antum aya ma anti chwana chanchu Kim So Hyun a din mun a that lo wangani thu an soi boka gold medalist agency te chuan Kim So Hyun chu tuna hian abuai hle a chanchu Kim Serani thihna hi ama wangni in mitam takin an ngai to a chu chuan ati shom hle ti a agency te chuan an soya tin heng news a nu atang hian an agency building ma a 24/7 reporter te an antiboka ril ruha na nasa a thlen thei ani antibokani gold medalist agency te chuan an puna tam tak chu an soifi a tuna an puna pakhat kumsom pangami ani in anin ngai zong ti chu adik lo thule kumsang ni som pokole sang ni som ni khan anin ngai zong anon ti ta a amma a anin ngai zong lo shim tia an chan na chu anon ti dang lamta ani kumsang ni som pokwa ani chuan serani hi kumtling ani to tina ni a chuan an thalak dun anron posa akur ha kha kumsang ni som pakwa ati chwa che ani a chuwang chuan thalak kha kumsang ni som pakwa amile anin ngai zon lai hian serani hi kumatling nge yani anron ti boka tin sipaya achan laya ale khathon khachu a chhiante thon satli ani inan soya sipai ni chuan nun alo dang lama lungti alenga sipai ten an chhiante an ngai le kha an thon chhin te chu a common hle an ti boka ale tar thon te chu romantic lam khoi ani lo thule Kim Serani sero ni rotia a kau chu an pani bek in kauna nilavin Kim Serani kau duat na mitam takin an man ani thu an soi boka tin tuna anute anga in soi hi anute tak tak ani lo thu an soi boka a chan chu Serani no hian unaw mechia ani lova chuwang chuan anute anga in soi hi fin fiana a umlo ani ti an soi tel boka tim poisa tam tak an chin le chungchang po an soi tela he hi mitam tak chuan ama nun na alak na chan lian ber pol ni in an ngaya gold medalist agency te chuan poisa an choi sak chu an company poisa hlawa an da ti an soya an audit na report te po an ron tarlang thapa poisa an dil kha chu le kha thil fil lo pal theiwanga ti an ni thuan soya tim poisa chu mulet anin be sei lo shim ni in agency lam te chuan anin soya he thil hi reporter ten po an soi how to a reporter chuan Kim Seranim poisa kha mulet inin be sei lo ti kha a shelawami poisa rul tur anei lo wangin na satakin atwar sia ti chu agency lam te chuan a manager in Asia ti in an changa hetia poisa an dil le shim hi danangin angai ni mulet in be sei lo ma se ti chu an chan chan deu ani a tin Seranin Kim So Hyun ava message na a chan lo chan chu he hi Kim So Hyun ti tur thil le in nam noina tur ani lova Kim Serani le agency in karani a Kim So Hyun pon a message don chu agency ti Asia tira reply lo kha a chaper kan tia a chan chu dan thil kai noi ani wangani a tin Kim Serani te lawyer nena anin biak na ti po an ron pho chhak boka an soi dan chuan Kim Serani te pol po gold medalist te malak dana an lom hli a Kim Serani pon poisa chu rul angai lo ti ashibok ni inan soya hetia poisa danang taka poisa chhena ngai chu athi chanle anun na lak chhana mitam takin gold medalist agency te andem hi sha thiam a harin ashi om hle ani antibok thalak te chu adikama se kumtling lo ani laya lak ni lavin kumtlin nualak ani thuan soya puitling pani in ngai zon na hetia darwak maile mani mimal nun tifaka pho chwa chu poyanti thuli an phalna lama salawa thalak le thil sang pho chwa ani chu poyanti thuan soiboka ama ero chu heng anin soifena sang hi netizen lam chuan an oilo le a chan pakhat chu an pani thalak an ron pho chwa masak pera khan anin ngai zong ti chu an phahul chaka mase tuna komsang ni som pokwale sang ni som ni chung khan anin ngai zong an ron tile a tin ati shat ha kha komsang ni som palia ti chwani in sang ni som pakwa a anti chwa that le zok ani thuti an soiboka tuna chon thil ala chiang lo hle a gold medalist agency lam te pon an puna zong chu thei angin an la nial ve zel boka Kim Serani chung te chuan Kim So Hyun ngai dam dil na an phut lata tin Serani kumtling lo ani lain anin ngai zong ti chu phalo turin an du boka tin an agency gold medalist te chu anin ngai zon thu an zep tlata wangin ngai dam dil turin an phut baka Kim Serani chu company din tu zinga chiar tel tur le poisa choi turin an phut bokani
kan soi to ang khan Korea ram hi andang dai vi a sabrama te chwa Milar tam takin scam te an kalpui nu pon eng ma thlenglo ang main an hia mi atheya Korea rama ve thung chuan an Milar te ngai zong an nei ringot pon ngai dam dil na thu chwa te an sia mangai china mitam tak chu an thil ti swal pakhat wang main an carer te ti top sakin an lo om to a Milar ma ni nun na po la an tam to leboka cyberbullying anasa hle a kim soreni po kumno pang tak ni chung khan voi khat athil ti swala wangin anun na hial alo chan pha hi apuin azalo hle a mizo mi puite po hengte hi inzirnan mangila social media a nasatak taka inchong khumle thu chetin reng post te hian miril ru akhoi poi thei ani ti te hi kan shiat achul tak zet to a tin ngai dam na hi mitin te hian kan nei tharle apoi mo hle bok ome ole to bera chuan kan sianga India hi chuan cosmetic chatak tak hi siam chuak ve chen maila khochakram changkang Japan Korea le Thailand products original ngei hi chu khoiram ma hian antluk theilo choni bermaya cosmetic chafilor tak tak siam chwa ko nga hian khovel pum wapin Japan Korea le Thailand ram te hi chu anchung nong larba ka pianphung le mel ti dang lamna plastic surgery phai hi chu khovel pum number 1 chu South Korea hi animek nge nge ne heng Thailand Korea le Japan products original ngei la lu to hi mizorama po anum venuk to a chungzinga chuan RD cigarette skin care hi kalong mel sha tilo kang cheu o ani hian vunno takle glow na taksapum ngona gluta thaiwan le vitamin C supplement ba ka maibol na sale mai dukre na chisang sang 5k le khovel pum papa Japan ramin anlar pui le answan vunti nawati nawnal tu Siseido da collagen rich the black beauty supplement ba ka khovel Milar tepon an vunti nawnal tu tan an manwar collagen original nge liquid te thlengin RD cigarette skin care te hian an kolkin veka the collagen big phei hi chu vunti nawa ti nauna lo thei lo tluka mishingin vun thrisel le ngona ta na kan mamu kimzia chu ingredients nen lam kan lo tilang nge the collagen ingredients collagen peptide obtained from fish contain gelatin lingonberry juice royal jelly mars bilberry juice amla juice extract tomato seed extract GABA hyaluronic acid cherry blossom extract rice extract containing ceramides starch additional substance cellulose le vitamin C hi a input moi tok che in akim vekane mai chekna sale thulutuk treatment la dole wontinunga tinawnal thei tu thatak tak mamo khachuan RD skin care te hino dorve chodonya o anma ni hi chuan amalin anzwar chwak ve wak ngai lawa zwar chong haulak na mun pui wholesale and retail aniwang hian mundang ai chuan an petlom thayang ti chu kan chathia mai ome phone number 8131028422 hian kolinemo WhatsApp in inobizel meidonya o Instagram lamalo ba follow video shim tan RD cigarette skin care tin aninda